Alright, ngikubingelele ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje ulike ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha kuwona ke amakhosi iKaizer Chiefs ke udaba oluvelayo kuthiwa ke iKaizer Chiefs isiqalile ke ukuzilungiselela isikhathi ke sewinde lama transfers ngayo ke inyanga kaJanuary ke okuvela kuthiwa ke iKaizer Chiefs ifuna ke umdlali ogijima as i-midfielder kwiqembu ke lapha ke KwaZulu Natal lapha ke iGolden Arrows. Kubikwa ukuthi iKaizer Chiefs ifuna ke uSiyanda Mthandi odume ke ngokuthi ke uSquish kuyona ke lapha ke iGolden Arrows. Njengamanje ke iKaizer Chiefs isubmithile i-offer ifuna ke yena ke lo mdlali ke osekusele ke ukuthi ke iGolden Arrows engabe iyavuma yini naye ke uSiyanda Squish Mthandi ogijima as i-midfielder kuyona ke iGolden Arrows. Ke yona update engiphethe ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngolethele ama transfer news kuyona ke iBetway Premiership. Kwamanje ke ivideo ethu kasimambela nisale kahle.